Ulaz pojma nemam, ali eto, ako niste znali, znate. Valjda će i Hotel Park brzo otvoriti svoju terasu i to. I eto ljudi, vakat je više da se razilazimo i da se rastajemo. Uvatili smo, Boga mi, poveliki krug, podugačak vlog. Nadam se da ćete uživati u njemu, da smo snimili neke novine, novosti, puno lijepih kadrova. Evo sad prolazimo pored novog ovoga fudbalskog terena. Igra omladina, šutira lopte, ljepota. Ako sam šta propuštio, pišite u komentare, dajte neke ideje. Sad sam gledao na sat, preko 10 km sam ubio jutros od 8:30 kad sam izašao. Boga mi, podobra kilometraža. Evo vamo, vidite fudbalski teren i omladinu kako igraju. Evo nas na Kružnome, ovdje u Budvi. Vidite da ima gužve. Tako da ljudi, još jednom da vam se zahvalim na velikoj podršci, gledanju, lajkovanju itd. Uglavnom na YouTube obavezno lupite sub. A što se tiče podrške novim drugim mrežama, možete na TikToku za $2 neku podršku mjesečnu plaćati ako želite. Onaj subscription, na Instagramu nema ništa, ali eto, ja to sve cijenim i sve to što se para zaradi ide u kreiranje klipova, šetnji itd. Ovo je ovdje lijepa ova zgrada ispala. Moram neđe doći ovdje, posjedim u ovome kafiću, restoranu. Eto, ja se pozdravim s vama. Eto, samo za kraj da vam i ovo vamo snimim. Jer me par ljudi pitalo šta se tu dešava ovdje, što su porušili ove stare kuće kod stadiona. Trenutno nema ništa, mačene su mašine, to je izravnato. Evo, kao što vidite, do gola. Šta će tu biti? Ništa ne znam, ali evo vidite kadrove. Nikakvih informacija nema, ni tko šta priča, ni spominje. Tako da ni ja ne znam. Eto ljudi, podugačko ovo ispade, sorry, ali ako imate vremena gledajte, ako ne onda na ove ostale mreže idu kraće varijante u više dijelova. Budite mi zdravi, lijepi, pozdravljeni, volite se, bit ćete voljeni. Još jednom svima koji slave Vaskrs, srećan Vaskrs, Hristos Voskrse i do gledanja. Šta se radi sa vožnjom po trotoara i tako. Budite mi puno pozdravljeni. Ćao!